Naiya makama agamay para sapa nilala kwa mangiwadding inaunoy salmase. Napayat tamakin isalse dinna na guru na isalmase kubilisi hiya narito Yudas Iskaryo. Najok kani kuy malompoy melo mapatikeng isalmase. Naiya isalmase nasaleni Yerusalem napajok kumasumpaja kubulusa itu. Elo do ako kwa mangidena chau ko pacobange. Ibalu ni salmase ke Yudas Iskaryo 30 di pera. Naiya isalmase naisangi makada macawe ni wattu amatengan na kwa mangita ladai dosana tolinoy. Jadi masumpajan ni. O ambo, narekomelo muki tapabelen iya rasa-rasange polekuya. Namuni makuro aja na ilo ku jaji iya kia ilo tak mi bawang. Angkana sedi maleka poliku surugay malengi pakulay. Masuk salada pa penadina gangka na pada ni daray pusena. Magi mu matindro. Oto no. Elo do ako kwa mangidena chau ko pacobange. Yudas, maku gato caramu mapatikeng nga. Buang, wadimu gaya betah pedangnya. Tikengi, papesoy. Wai, muji saya. Magi matiwi pedas si bawa pantu pada kumelo ku mati kepanga. Nasa somuki si bawa ku belah sompange na demu tikeng. Ya kia wattumu na makakwange. Ya naritu wattu ya na kelo-keloria kosan na bilisi Tikengi.